Gabal okinyi makawuono oyudringre. Kadhi nyime oganda jo Kenya podi medo jiwo mondo kony jogo malwetgi ni nono e kindeni mag nyasi masiku madhi nyime. Koloso gi jofwambe boma ma Mombasa tok chendo mapogo chiemo ne jogo maonge nyalo e Tesendo Bila ma Central. Apisa maduong' e Tesendo Bila no Koplo Mwanza Kulola wacho ni poni nitie dwaro mar mako lwet jogo maonge nyalo kod mago maonge miechegi mar ni thothgi onge geno moramora. Paro makamano sir kod joma Samaria mang'uon ma kanisa mar The Door to Heaven ma bende nokonyo e chenro ma chwalo mich kod chiemo, chenro ma konyo ganda ma dekal 900. Na si makanisa peke yake, hata kwa mashirika mengine pia waige huu mfano. Hawa ni wenzetu, ni vile wako na, tunasema wako less fortunate, na sio kuwa ati si binadamu. Kwa hivyo mtu yoyote, shirika lolote, kanisa lolote ambalo liko na uwezo wa kusaidia, tuwe tusaidia hawa wenzetu. Tukisoma tena Biblia tunakuta ya kwamba mamajusi walipokuja kumuona Yesu walitoa zawadi zao. Walitoa dhahabu, manemane na uvumba, wakapatia Kristo, wakainama wakamwabudu. Kwa hivyo tunapomaliza kumwabudu Kristo kanisani ni lazima tutoe, maana Yesu hayuko kimwili kwetu, lakini alisema mahali kwingine kwamba chochote mtakachowafanyia hawa wadogo mumenifanyia mimi. Kwa sababu sisi ni wajane, no father, no mother, no husband. Watu kama sisi tunataka muo mnatukumbuka, mnatusaidia mara kwa mara. Japo idadi ni nyingi, ni kwamba inafaa kila mtu angalie serikali na pia mashirika ya jamii kukumbuka wale ambao wanahitaji mahitaji kama haya. Kadhi weche manotimre gwenge mag Bondo, japuonj mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga kanyakla kod jomoko ariyo no ochwal e doho ma Bondo